Chema Toyota Lonyaka Steven Freeway 120 Asazi Mina lonyaka ngizomemeza abantu 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 Mina lonyaka ngizomemeza memeza utuleleni Memeza utuleleni Memeza utuleleni Ati memeze memeza Ramusa Chaya sizinje umnandi emcimbini ukhona ongumanculo ongumandu laphana ongumandlo eke kuthawutha khonapho mawubiza uthi bantwana uzandapho uzothi awena ansacabanga yayi bantwana uzama umntwana awena ansacabanga ucabangani mntwana omba kawani vile uyafuna vile kukhonjwana kuyisipombe awena asacabanga asicabangani mantombazana Sami bebe kuthatha kancane mfana mina ya trainer nje trainer abafana bese bembalekela salise ngiyedwa dwe oda spasa ya box Malungi Manja abafana nje ibhendele sitayile abantu bayakwazi ongumanculo ongumanhlobo bekuphithisa naso sothi awena sacabanga kathi ucabangani mntwana uma kawani besikhombe yeke lesishaye KB kawani Lungisani ngube baba kaThabi ungaphushi isibhuku sasipaphanana masebunje imdedela dlala
Bathathe lungisani Ncube, bathathe malume. Lase sikhipha, lase sijaya, lase sisiwa, lase kumnandi, lase sisiwa, lase sikhipha, lase sisiwa, lase kuthaza, lase sikhala, lase sikhipha, lase kumnandi, lase sijaya, lase sisiwa, lase kumnandi, lase kumnandi. Ingani sishaye vele emphathini kawali. Impabazani brothers le. Angivele ithi style la ndiyakwazi. Awena mina sayicabanga. Sishaye asubona sibephathi. Bathi inkinga yikhemukemu, inkinga yikhemukemu. Lungisani Ncube, uthayithathi khemukemu mfana. Uyayazi ukuthi khemukemu mfana. Bathi inkinga yikhemukemu, inkinga yikhemukemu. Masudu. Ulaleli Katari, uwane lo mathanga. Awena angisacabanga. Ungabantwana, usenze ngathi akufuni ukuphuma. Inthinthela imali ijabulile athi 060 456 9964. Uyamthola uMandala. Bathi inkinga yikhemukemu. Lungisani, bathi uyayazi khemukemu yini mfana.
atakwazi ivele zishaye KB umsani achaifu mama wazo wa chisi sichivo